Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio Kapitulo 23, versikulo 24. Maragsakan unay ti ama tinalintag nga anak. Mabalin mo a pagpanakkel ti masirib nga anak mo. Papagayam, intay danggan ti may sapay a pakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Asino di kinasaritam iti cellphone mo? Tag high blood ka manan. Ninanang masurunak iti dayja Pedro. Ultimo silaw dayja balay. Di na pa'y ammo tarimaanan. Katapay nga ron nga agungat ka. Di amok kada kayo lalaki na laing kayong agtarimaan. Apay nga dayja Pedro. Basit labanag, di na pa'y maaramid. Si kamat lang tinang ko na. Alo IQ Jacobsat mo. Uray jela ko magtarimaan mo't iti silaw ti aramidon na. Awan pa'y serbina mo't. Kat, anya nga rod ita? Mapangkay di balay, tas ikat electrician. Saan ka nga rodan na maitulod iji meeting nyo? Anya ngay, saanen agjipak tulangan. Alaam tay kotse, taadayo iji balay. Agyamanakan ka barok, taimay mo tinarimaan da ito'y silaw mi kan ni tatang mo. Mayaten nanang. Adda nga min nag-spark alinya. Iso akalat ang nagidap ti silaw yo. Ay, kastaya. Nadlaw ko nga idi agwil-wilding ni Pedro di talikod. Nagidap mo ti silaw, May. Nag-welding gayam ni Pedro. Isumot lagayam ang nag-spark. Wen, barok. Project na ka no iji iskwilaan da. Kasta ka di? Sige. Kasaritak man ni Pedro, nanang. Busy ka bayaw. Sikamat gayang bayaw. Imbag man, taimay ka. Kahit tinarimaan mo ti silaw dito'y balay. Kung tanak man na ni nanang, to saan na mabuyat iti linobela. Anya nga min daytar aramida maya? Project May bayaw. Basit sa dayta wire ti extension mo bayaw. Ma-overload dayta. Kat agispark to manen. Ay, kastaya. Wen bayaw. Ay, jak amo Tinasaya at sukatam dayta extension wire mo. Oo na bayaw. Kat kasano? Makagraduar ka itan. Inam labulan ti kursok bayaw. Malpas ko Kahit agyaman ang itibalakad mo bayaw. Kung nagtumat ka, takwatam no anya ti paglaingam, ta iso ti adalam. No hilig mo ti agwilding, di agwilding ka. Kahit no nalaing kan, di tahakan to abumaknang. Uwan bayaw. Anya ngay lakay, natarimaan mo mutlaan di linya ti kuryente dananang. Uwan bakit? Mamin ano lang matday jay? Anyat na pasama kaya. Agwil-welding ni Pedro. Ket nag-short ti kuryente. Keso akas jay. Daytan ti bagbagakket. Nagadwa talaga ti palpak nga aramid day jakabsat ko. Idi na minsan, dandani na uram jay balay gapuken kwa na. Saan namat ngayong gagara? Ay, uray pay. Lakay kan bakit ti kadwa na ija balay. Agan kumamot Maragsakan kakit di tani. Dandaninan malpas di kurso na. Awan lat pamatik iti day jakabsat ko. Di oray man malpas na. Anya kumatserbi na ngay. Apay akas tamot ti saom. Ay na, day kinabuntog na nga gunggunay ka nagpampanunot. Anya kumakumpanya ti mga alaken kwa na ngay. Dua kami kinitatang anang pilit kan kwa na nga agadal. Iso adi ka kumagsaw iti kasta. No agbaligin ni Pedro, amang ano di na kayon to am-am mo amang tagtagibasit kan kwa na. Pedro! Pedro! Manong, nagawit ka man. Ne. Apay? Awanan karbangak nga gawit dito'y balay ay Ije, kung mabalay ti asawa, mati nagawid manong. Nagloko kan siya Pedro. Ayan da, tatangkan na na. Napanimpa-check up ni nanang ni tatang. Nan, kwarta man nga rat. Anya? Pautangan na. Tabayadak intong nagsweldo kami. Adda kwartak dito Hanggang pagbayad ko mo't iti training ko.
Itad mo kanya kon. Tabayadak tumatlang. Apay nga umutang ka nga eh. Kat adamot trabaho man oh. Abaya nga katuti sa lutsan mo, Pedro. Nalipadam ka din ang negosyante ak? Alan, itad mong kanyak dayda kwartam. Darasya! Anya nga iti sakit mo, tatang? Nakapoy ti barak, barok. Gapo siguro iti kasi sigarilyo yo ah. Uwad nga road. Uun gayam, tatang. Imay itay dito'y balay ni Manong Gardo. Anya tinaramid na ditoy. Imay imutang iti kwarta. Kahit hindi kam. Intad ko na ginururnong ko atangdan ko. Saan ba't ngamin apumano? Nabartag pa'y ngamin. Ay, anya kat day jay amanong mon aya. Nagdakkel ti sweldo na jay trabaho na di ta kapitulyaw. Nawapay amay busan iti kwarta. Pudnon sa di bagbagadang agsugsugal ni Manong Gardo. Nangagkumot daytan. Ang mga ano sugal na mo tinutang na kanya kwarta. Ay, Pedro, di mo tultuladan ni Manong mo agardo ah. Nakaadal. Nasayaatan ti kasasad na itibiyag. Addan pamilya na. Hanggang saan latang agnaknakam. Nasaya at mat, ta nakalagip kayo nga imay bimisita dito'y balay, nanet. Kasano asaan kami nga umay agpasyar nanang. Inal daw mo't adagul, litandak dagiti apu ko yung didak sardengan. Kastaya. Dagos na ba't anapan inulit ay mula ni tatang yung abaya, basken mangga. Kastati kayat dang aramiden nanang. Naumadan nga agbuybuya iti TV ije balay. Awan mat ngamin tinalawa nga arubayan nyo. Wen nga rod ah. Ni, nanang. Ipatarimaan nyo kumamot to'y tawa yu ah. Nabuong mat to'y sarmingnan. No ngay sarkanda kayo tagtatakaw. Baryo laeng dito hi anak ko. Asino kumamat nga ito may agtakaw. Kan may sa, awan timang tarimaan. Anya nga awan. Ibaon yung ngamin ni Pedro ah. Saan nga mo ni Pedro at tarimaanan dayta, anak ko? Ay na, jak mamati adi na ammo. Aguray man, tasyak ti mangibaon. Nabuong betul nga pwesto ti tawa diti salas. Na, italamad law mo. Uun man tay takla makita. Kat, ban ni ko samlatan. Anya nga iti aramidak manang. Ay, katarimaan mo ah. Manang. Kasano nga tarimanak dayta. Ay, dyan mo, ta sa anak mo't ngagtartarimaan iti kakasta. Si kakit di ata lalaki ka. Rumbang asikat ti makam mo. Limal lalakyan kang awan ti ammom. Awan pa'y serbim mo't lalaki. Jak nga rod amo mo tagtarimaan iti kakasta a klase ti tawa manang. Ay, unay kamutin, Pedro. Nagsimple labanag, di mo amo nga ramidan. Agwilding lati amok manang. Awan pa'y serbim akadwa datatang ken nanang. Awan pa'y may tultulong mo mo't kadakwada. Bayaham anak ko. Mangtangdan tayo langan iti mang tarimaan iti day tatawa di salas. Nakabutbuteng ngamin, tatang. Ang mga nusarkanda kayo dagit agtatakaw. Imbagak ken ni Pedro at tarimaanin na, ngam di na kanumot ammo. Ay, unay mo day jayan. Ala, pasensya amon jay kabsatyo. Anyalat aramidan na itibiyagnan ngay. Awan muna. Ay, no makagraduar ka no, agabroad. Anya? Agabroad? Ay, di nantupay among aramidan dagiti trabaho dito'y balay. Agabroad kay den. Papapigsaak nga road ti pakinakam na. Nakapoy ti panunot na, tatang. Di yun sayangan ti kwartayo kankwana. Planok nga road nga ilako ko majay talon. Ay. Daytan ti bagbagak. Ilako yu amin ang kakaisuna sa nikwayo. Ay na, saan kayo unay amang namnamakan ni Pedro, tatang? Nulabsan sarita. Abnormal ni Pedro. Ay, di ka kumamot ag sao iti kasta. Saan yu abirukan kini Pedro ti awan ken kuana?
Ken saan yu kumamait nga iparamid dagiti banag adi nakabailan. Ita ta saan na naaramid ti ipaparamid mo. Imagamaon nga wan serbina. Oh, Pedro, Manong, papanam. di tayo balayo. Ay, saan ka mabalin nga mo Apay Manong. Nagrugit day ta sa akam. Agungot ni manang mo. Amumot na naman nagdaldalos day day. Kasta ka di? Anya ti ibaga maya. Umay ko kumalaan di binulod mo kwarta kanya. Aggraduarak nga minahin Manong. Kat kasapulak ti kwarta. Siya? Adda utang ko ken ka? Idi nga imay ka balay na bartak ka. Imutang ka kanya. Oy, Pedro Dakkel de sweldo ko di opisina. Pagan anok na dito kwartam. Si kakit din ti mapankot utangan. Ha? Pumanaw ka dito yan. Awan ti utang ko ken ka. Umay kan Pedro, mapantan iti graduation mo. Sana ko na mapananang. Taapay. Nakasukatan, ita agbabawi ka. Awan mat kwartak. Saan ba't abinayadan ni Manong ti utang na kanya? Mabalin kalatamat nga aggraduar, uray awan kwartam. Nagtutulagan mi ngamin kadag iti barkadak. Amapan kami iti restaurant. Kalpasan ti graduation. Kat karaman kayo nanang. Anya, Isodya kon mapan. Mabain akon. Nagpuna saan ka mapan, Pedro? Tatang. Alayom da ito'y. Nabati jay pensyon ko da ita. Agyaman ak tatang. Ay, malakit de. Yung kayon kininanang mo. Yawid mo, tinagrigatam a diplomam. Uy tatang. Kat agyaman ak manan. Naggraduar gaya man ni Pedro. Nakitak ti post na iti Facebook na. Ninanang tinangkadwakan ko na nagmarcha. Saan na ka maragsakan? Ne, apay ngay. Nag-comment ka kumamit ay di post na a picture da kininanang. Ay, pag-abroadan ka no ni tatang. Oh, di na sayaat. Gastusan na ka no. Kabaalan na nga tatagtrabaho ija abroad. Apay kit din asaan. Kat adamat skill na. Ay, basta. Masaya nga nak iti kwarta gastusan da kan kwa na. Ikarik tatang. Nanang. Sana masayang ti kwartayo kanya. Tarigagay may ti panagbaligim, Pedro, anak ko. Tamamati kami iti kabailam. di mo baybay ang tabagim no da kanton ijay anak ko. Uy na, nanang. Di mo baybay ang ama ba sa itiling at day tabukot mo. Uy, nanang. Di mo panunutan anak kapoy ka, Pedro. Tamin a tao at napaglaingan na. Tandaan dayta. Nag-abroad ni Pedro. Wen manong, italaan na amwam. Jack amo dagita mapaspasamak. Tanabaya ka Jack nagaw-awid. Di mo sapi amuan na operaan ni tatang. Inyawag mo kanya kidi. Sa anak nga rod anak ka umay tabi siya. Busy ka makisugsugal. Busy iti trabaho. Si kamay. Makabulan na na ija abroad. Awan pa'y mutlat awag na kadatatang kananang. Sigurado din na maanusan ijay. Kastamot nga rod ti atapag. Nasisirib dagiti tattao ijay. Tamok. Nagkwartahan lang ti agency ni Pedro. Saan damot lang nga may birukan ni ti trabaho na ijay. Pagawidan damot lang. Ay, anyakit din da ito yung inaramid datatang kananang. Nga roda, nagsaysayang dalang iti kwarta. Nagtaltalot dan tumot ngamin kan ni Pedro. Imbagak mo't ide. Awan tinamnamaan da iti day dya tao. Tanababa ti IQ na. Isomot ti ko na. Dito'y tupay. Awan ti kumpanya ang mga yat ang mga lakan kuwa na. Ijay tulakit di abroadan. Sa anak nga agliway ang mga ikarkararag iti anak ta. Bakit? Amok day talakay. Amok nga agbaligin ni Pedro. Agtalekak iti kabaalan na. Ay, nasapay ko malakay. Tani,
Saan mo nga umawawag? Agdanagakmat para kinkwana. Ngam nadakamat na iday. Akabailan na ti trabaho na idjay. Anda umawawag iti cellphone bakit sungbatan man. Uwan lakay. Hello? Hello, Nanang. Ni Pedro da itoy. Ay na, Pedro anak ko. Kumusta kan ngay? Nabayag nga inururay mi tiya awag mo. Madandanagan kamin kanitatang mo. Kumusta kan dita? Nasaya atak dito'y Nanang. Nasingpat yakin ko kay ti kumpanya nga ayan ko. Kaya't amom Nanang, siya ti paborito ti boss. Iso di kay madanagan Nanang. Ay na, nasaya at nga ron no kasta anak ko. Agan-anad ka dita. Saan anasayaan timang tagibasit? Gapot atong galmaysa, at daan iti kabaulan. Ngarod, agpipinarigta, kan agtitinulong tayo kitdi, para iti pagsayaatan. Papagayam, ditaan tinagibusan, ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Candian. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo